for the tapo inga le tunu le nei vai ngole uli fa fonga mai o se sini o vainga ki tala mo lau fa fonga mai mo atu tala tomua o se tina sa ono sa ia se vai te mi umi o tawanga ele pa se o tia lon tolua ele pule no la so yo America le Pacifica o sauni nga lulu ma le president fo Donald Trump ta longa to ki tu Djokovic le wati o lon talent tennis il fa to iloinan o grass ili ta sanga Australian Open fa fonga mai pa le telino ni tala mo le telo te usanga o le tina to fala na fa na sa on sa ia sa wanga lon to lua o le tamala na fa na mai o nei ilona fa si ti oia muliane pule ilona la vola o se tulanga sa fa matale na ia le tama tai fa to su e mali lino por le corona o se fa te inga matau tia tele leo le pipisel fa tu vesi o tai to lua ia o te roa o le tina ia to kase fi na o lus mali te usanga sa maoi tu o teli ola na taavali le se furu mate o le lua whemarera futasi. Ina ua wha solo sia ki masani a leo ilo na to lua sara tele tua. E peona sa wa ina o ele telo tausanga i a viliami la tu e tosu tas tausanga. O la tu sa maoi le falta vale e lona teino o tomu whai e pule lo nola. Ma tomu whai eile leo e lave ia. Ma mawai e rau whai ngā lua ngā le taavale le whare mai istus tu Singapore se note i le tanga o na ofu mare ki o le taavale. I le atu singa tu sialinga ngana tonga e whapea, o kaselo i pitono le keli o le tāwale, mai o fo inai le tele o nā rofaanga. Ina o te tala leo i le keli o le tāwale o le tina i a pinau, ma mau elo na tino ka vaina i lalo ni lava lava. O la tu sa whanoro nola i le lua aso munmuriane, i le se suma le lua mati. O Corona Ellison Mills, ai amtaina sa i le linga ni maari liu o le ngali. Ma tiro ai se numera, o ni mata upo au fiai male a wai o ni ofisan fa ai unga tala tu ila lo tu unga ya la tu tala anga o fianga o le ola malolo ino la tu le sa ma fo le mali o finau ma se tu langa e fa ono vau yai nei maliu sa fa mali ina ni tama tai so fa pitoa o le tina ya finau sa fa se o tie la tu le sai sei o noa ma la tu ta pura vai ilo nola vai ta wai o le telo pulenga ma official se fo malolo ina ta faya so ta inga male ainga ma popolenga winga ya fianga ole ainga ta le ima faya no fati no ala tu mata faya i mo le vau i o nei maliu ma ye fa tonu ina i le unga se suenga e awina tu le minista mo le vau i o fatu pe vesi ainga ma minonga fa onunga ri o le kampania o na ina lo minga le New Zealand Herald le NZ me o fu e tibina i le tosu ma le valu ngā ruenga a o tilo e toe fatu langa le vaenga o tala ta tapa ina tu lau fai ngā luenga li tai au nei malongo i aira na fuafuanga. Mo le toi wha tūlanga me toi wha wasenga le au ingo lau fai ngā luenga i vaenga umo poto tala. E au fiai ma le New Zealand Herald, le Business Desk, ma le leitio le News Talk CB. O fuafua e lo mia ina masaunia i la e tala, e la i kiatu ni tala lea, e taula i ai lau fai tau ma lau whaalongolongo e patino i ai. O se tangata soli tu la fono ya mionga whaurungali te maiti sa toi tipu te mai Australia. O mawhai na toi a wai ati tangata lau tele New Zealand e eo noa. Ma se wawainga, te ruai se lape tu la fono. E wawai aina toi te liu mai o tangata soli tu la fono. I lalo whatinongo whemalanga inga le o iloa ai ole 5 o tasi. O le ari sa whasaleina Queensland se numeran soli tu la fono. Ia mionga whaurungali sa ia whai esta mai titi le lua ape male lua skuru. Ma whasalaina re wharikui bui. O le tausanga upawae sa toi tipoti mai ai New Zealand. O se whamasino New Zealand sa inu reina pe whapewhea, o na ngafa ma le toi te liu mai o le ani so tūlafono sa i whaalia. O lana so le tūlafono e o ngaonga, ma whaamau mau e le matau tioro na la matia, o whaailoa le tāra whea ngai o le whaavaia, ma whaia so ta inga ma le ofisa whaano whaavaia. Ai pe tai, o mau e le ni whamasino nga whaai tūmalo, Judge David Robinson, ele o ia te ia se maro si anga whaari tūlafono. E whaatonu ai se whaatonunga muli e whaata ati ai ni tutunga i lenta malo i lalo le tūlafono o pūlenga ma whaamatalanga mo tanga tūlafono e tio e te liu mai o le lua whemas malima the Returning Offenders Management and Information Act 2015 leo oilo ai o le tūlafono o le Romy Act e mafu lea o ne se furu lima masina sa sai se ai lea ni tūlafono Queensland ai le te tala i tua, turi ele te mea toa un whasalanga i reno whaavaia. Te tūlanga i le o vavaia, i lalo le tūla whono le Romy. Ina ua whaavaina e pūle ai le vavaia o tangata toi tip mai.
O le ingoa o le ali e le whai loina, le whai unga muni muli, le wha mastonga, whai tumaro sa lo miena, wha pēr mane no whanga o le wha mastonga, sa whai ai le loina o lea ma sa upos, sa ta pē ina fot. O sui o moto o le territorio a Amerika le Pasifika, wala to whalia, le ngā lulue whātasinei ma le President Poe o Amerika, Donald Trump. Tā lātou tau whai ave whātasi ai wha mālo i a President Trump, ma le sui President J.D. Vance i le mai ai, o le la whātau tonga i la son rafi. Tā whola whola e Trump i la sforele tu ruai, o no le mālo si tēno le mālu lū, e whai ai le whai unga, e whai ai le whātau tonga i tonu no whanga o le Capitol. O le sui ta mātai kona kilesi o whiriwhiria mo stei mua mua o le motu o Northern Marianas, Kimberly King Hint, ma se sui whoi o le Republican, na i ofo i na i lana whamalo. Tai tā wai, o South Union ngā lulu whaatasi ma Trump, ma lana whai ngā malo e sailia, ma awina atu ava no le lei mo le motu e si itai le ola le lei o tangata. O le sui o le motu Amerika Samoa le whalitua i ma le awhionga fo i a ui whaatali a mata Rage Wagon, o whaatolu no fo ingo o whiriwhiriai. O i wharia, e le ma whai ona e whamtalainga le tāu tele, o le mulmuta ia le Amerika Samoa whainga whatem klasi, e beona whai loa le i le while mu, o le whasuia inga whainga maloma i a President Joe Biden, i a President Trump. Ma ia tā wai o le amatanga o le rua whemare rufu limo steimi o wha moe moe ngā lelei. Ma ua sa aunia i ngā lule whaatasi ma le whainga malo o Trump, i mea pido sili o na lelei mo Amerika Samoa ma le i tūlangi le Pasifika. O le sui o le motu o Kwame a James Moylan, ua pei foi o ui whaatali, ma Kimberly o sui o le vanga o le Republican. Ui whalia, wa ato o tōron wha moe moe o le te inga le Republican, o le asiri atu na malo se eke maa ainga maua, le militeli, ma inga fatino tua oi. Walo ia ne ono whiriwhiria ia ai sake eke, o le pāre mia fō tonga e le tupu ia king tupo o le whā. O ai sake eke sa manu maro le tuwhinga i le mai ai se pālota whaarilo lilo, i le asolusu whao te semo le tausanga o mawai. O le runa whiriwhiringa, e muni mai le wha seo na wha mawai o stiosi so valeni hua kava mei liku, i le asoivo te sema, a o lumana i le pālota o le leto e wha tuatuina, o lana whainganga lo. Ia taro talonga o le tamata alo tenisi la uloa Novak Djokovic ua ia toi ti tuala watolo na olanga e le tamasanga tenisi ale Australian Open. Au ia turi se matati e se ta alo mata ina sa ia te oile atola na panga televo Carlos Alcaraz ma ile ausia le orsu anga champino le tamasanga i le pōna pō. O Djokovic o Serbia o le lima spulu ia ile o tamasanga te teno le tenisi o ia ausia la war fasolonga ta alonga e loai tama e su a champini po le semi-final. Djokovic solo tilo e ausia se matatia. O le manu malole i tamusanga luas malili ma Grand Slam. Ai fasi fulu tasti le tamusanga i merepone Australia. Esa ia fa fia ina le au mata ila na manu malo. Fa leono ono le fa ono le tolu ma leono fa seti. Ia Alcaraz e lusu tausanga forani. Ma fa muta di aino fa no nunga e manu malo ili tamusanga tele ili taalonga sa fai tu la sa fayai. Alexander Zverev, da ia whātui le loina i Tommy Paul, ma sawa tu ai fo i le tāma whāsalonga o semi-final, a o le taula inga toa sa i le asa se furu o le tāma sanga, sa ma furi lea, i le tālonga Dele a Djokovic ma Alcaraz, e ilo aila na panga. I le mai o te maitai, sa whāte ia Paula Badoza, ia Kokoko, ma au sia le whāsalonga e whāo su ngā champini mo te mua, i lea tāmasanga, mai o le awhitau nei, malana wōma mai, ma le tamaitai o vema champina teminei, Arinda Kampalinga. O le tamata alo la kapili ti Samoa ni ue Dylan Brown, ua vema tama sa vevela, iai tala noanga le tamasanga le NRL, au stali le baso mvaipai tai. O le ale se whamoe moe o le awa ia le fituku pula le kalapo le Parramatta Eels, ua suia le la kapili ta alo aing. Tā pāse tala le baso mvai, le sa ni puti atua i tātu tala, ia le sa unio Brown, e su ina le maketi o nyama noa. E ui lava i le unio sana whea ngainga o iai male il, te whaona whata moe se iau lia, le lua wheto su tasti. Ai ui lea, o se la sanga e mawhai eo na whaia e peiva i a teia, o le mawhai leo na wawe sa wali ese malana whea ngainga so se tau sanga. I le tūne iai o le whasalonga e se funo le tāmara sanga, e whaawa wai o na taalo le tau sanga, e se so ai, e whai ailan whai unga. O Brown e lusu whai tau sanga, Waaria e neo se tasi o tamba pido silio na lelek tulanga le 5-8 i le tamar sanga le NRL. Na lumano filipili o stam telefou, ma uma nao mia tele o ieri te minei e iso kalapu.
ai pe kai o mai lava te mine e lava skala patino tu mosta tulinga mo le sta inia oia talu mai se email ila te mai nei na pulenga sa pasi ai tolo le vasto wai ta amata ilo matal fa da ile fa ono to sino brown ile ka pi Australia e ulava ta fa no New Zealand nei ma o mai a fo na ta alo mo la ka pi likere ki wi ta pe tai o se fa tele ronga mo le tio le sen radio sa te ena ilo se sino la ka pi Australia feel war ile monio nei li poti o tau fai firfili nei au la ka pi ta to fit no New Zealand fit mo le vai le tamara sanga te to fit to Perth e Australia le fai unga vai sa nei o le whaia o ngā New Zealand, tō māti thama, le atari o le tamalongolongo a mo whiti le kapite o whitu, Thomas Thama Senior, o ia whirwhiria tama fau e tō lua ila na au. O le tamatala voa sumarewal tau sanga i a Maloni kuna wawe, whiti fau ilo na tupuanga, ma Frank Vainuku o lon tupuanga o Tonga. Ma o tā pena i New Zealand tau si tia se tūlanga le e iai, i le whasolongo, le risi, teminei, o lo tulangono i le whasolongo au, ia whiti o lo tulanga momua, lo na lua ti eise pānia, o rani ili tulanga tolu Afrika, sau te pidio kia ili tulanga wha, ma Argentina, ili lima. Tala namo nei a oli, anga le leipele si zeisi, so i foia.